lokasinya sensor, tapi ini yang jelas katanya sarang kuntilanak. Kita konsepnya lain daripada yang sebelumnya ya. Kita mau uji nyali di sini ya, nanti satu orang uji nyali bergantian ya nanti. Di sana katanya di sini sarang kuntilanak katanya. Bukan anak sing lumayan malam mingguan. Keparakan. Oke, gas. Yo. Begini ya. Oke. Siap pantauan. Aman. Ya aku sing uji nyali kene. Oh, bukan. Oh, kode nggak ding. Oh, sesi uji nyali nanti ya. Mau durana kan ini guys. Apa begini? Orang apa di orang anak jages. Nang kana wae lurus rene. Yo kita Semangat anak katir bisa yo. Yo anak katir bisa anak katir. nih Mas, bilang lokasi ini. Dalan gas, boleh. Wih, ki wit tua, wit pol gini jages ki guys. Wit lawas nek kowe. Wit lawas ki wit tua pol gas. Betul di sini sasane yang ini gitu guys. Ngapa, guys? Langsung celuk guys. Siapa? Apa sih guys, guys? Ini buru panas guys. Apa sih guys? Apa sih? Orang ngerti jages. Senang jejer wit kan sih? Kemin pak, yo paran yo. Loh, nek iki urip jages aslinya urip bijak. Astagfirullahaladzim. Asam Melayu sun. Oh, mau nyemplung mas. Kemen. Yuk posting ulang tap yuk posting ulang yuk. Apa sih kayak kemen? Ini bohong. Wah, yakin iki wis pol tuane mas. Sing wis itu nek gak tebor viral lah wadi viral. Kan lebih ngerti ngalih sih jages, yakin gitu. Kowe Ini garono. ya lipatnya ngendi? Kayak nang anak dalan mending ora. Yang mana? Oh. Apa sih mau dalan nih? Halo, yo. Ini tuh bisa kayaknya. Wah, yakin kita mau berpikir tadi guys. Penasaran sih gitu. Yakin iki wit tua iki wit pol gini. Astagfirullah. Wah, breeding dong sak. Astagfirullah. Yo dibantu rupanya yo. Surya. Lokasi ora oleh disepil bolo. Ngapura lokasi sing jelas hari ini akhirnya sarang kuntilanak. Hari ini sarang duren barang sih. Sarang duren. Mas dipakai siapa munggah? Munggah bae, Pak. Ya munggah beget. Yo. Nek kepisit nyemplung guys. Oh, tak pancing ko. Kemen ya, nyong nek kepisit prige. Ya nyemplung. Ayo sing dicekeli HP-ne yo dunyong kemen. Mabuk guys, nak kene guys. Membuangi guys. Oh, cah. Sun. Wah, kene membuangi. Biasanya anak apa ki yang membuangi? Cuma beturan sih guys. Membuangi ini. Wah, pol wangi nih. Sih. Pol wangi nih, yakin pol wangi nih. Astagfirullahaladzim. Wih, apa gue gigal? Apa sih guys gigal? Kucing pak? Orang nampak guys. Apa sih kuwi? Duren paling. Burung pada awah durene. Astagfirullahaladzim. Ya bade amaiti. Kita tantang kalian yang ada di sini. Hadir. Hadir. Semuanya yang ada di sini tunjukkan eksistensi kalian. Wujud. Jika kalian mau interaksi,
Goyangkan apa, guys? Pinggul. Goyangkan pinggul kalian. Bukan. Daun. Goyangkan benda atau daun yang ada di sekitar. Jika kalian ada di sini. Kalau mau wujud, Silakan wujud. hostnya aja yang diberi. Kameramen jangan. Musang king. Nek malas goyang nek kene guys. Iki ora iso diliwati saking dhuwure iki guys. Iki Oh. saking dhuwure nek iki. Nang kayu Apa nangka? nangka enak nang ini guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih guys? Tapi mambune nang kene wis siji guys. Mau nang kana wangi nang kene mandan gedhe. Ya ora dobel sih guys. Ora. Ini. Maju? Ya Yo, pada, maju, maju, guys. Tapi mentok nang kene guys saya nih. Hah? Iya ora saliwati. Munggah rene. Rene, Oh, siap. Yo. asem tak kira apa sumpah. Tak kurung guys. Nih jari ini pol mari guys, dewek. Oh, surung. Buringin. Udah salah Kak. Nyok gigel guys. Pandeng lu. Nek nyong aman guys. Ulah. Apa guys? Salah Kak. Jeruke ram guys. Walah, Lubang apa ki lubang 1000. Kemen. kaget mlebu rene. Ya kejiket nyong jor langsung. Wah, itu lo Kak. Wah, guys. Pas banget nang sikil lho, padahal. Sikil. Salah Kak. Baru aku mlaku guys, sama aku guys. Yo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Woi, sing nang kene wujud. Amin. Sing nang kene wujud. Ki nyong nang kene. Guys, tantang kabeh guys, bengkot guys. Nang kene ki nyong ora umpetan truk. Pada ngeton sal. Amin. Anti kuburan ya, teman-temanku semuanya. Ini bukan Ini kuburan. bukan kuburan, kita anti sama Nanti kuburan. kuburan, ora sopan Mas nang kuburan. Ayo, jalan lagi kemana? Yo, beruh ki pokoke mlaku bae. Anak jalan di buah. Oh. Ulah apa aja? Guys, ulah sendok. Ih, Sendok aku astagfirullahaladzim. yakin. Ya, liwat kendike. Kameramen tidak aman. Wis duakna host sing ora yo tidak aman. Oh. Halo, assalamualaikum semua yang ada di sini tolong hadir sing gak teka-teka. Ora umpetan roh ndi nek misen anak Kemen, halo Kemen. Ora gawe bridang truk, misal wujud. Guys, kau lagi ora pinak pol kawane guys. Yakin sumpah demi Allah guys. Ih, suara mak Guys. krengket, suara mak krengket. Oh, yakin nek ki nemen jane ki. Suara Ambune kayak apa ya? Lah, saya terima guys. ngelek. Aduh, Tuh. tantang. Yo, yang Yo. ada di sini. Wujud. Guys, kue guys, astagfirullahaladzim. Guys, kue guys, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kue gisar, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, bukan itu. Ih, guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oh, pak, hilang. Astagfirullah. Guys, ayo guys. Ya tak kira nganu. Apa ki? Nganu pisang kue lo. Tuh, ya metu rambutnya pol gawane langsung hilang, Kak. Innalillahi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Guys, anak sing lip ngono nembe nang burine dhewe. Sumpah anak sing lip ngono ki nembe. Wis wis mulai kayak ngene sih, Guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mulai sih nang bisa bisa. Yo, wis merana guys. Astagfirullah. JP. Bahaya Yang sih, lihat sumpah. ketik JP. Guys, sing penonton mau weruh pura. Tak kira Klaras, sumpah tak Tak kira kira Klaras. sih, metu rambutnya sumpah Tak kira nyok Klaras. Sumpah tak kira nyok Klaras. hilang, Kak. Weruh sih pada penonton, pada weruh ora mau. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Guys, kemudian guys nyong derdek guys. Guys, kowe ki dalan Sumpah. beline dewek lho, Hah? guys.
Dek beli liwat kono ku lho. JP Pol. Astagfirullahaladzim. Goyang-goyang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guys, mriki nyong ndredeg kamerane. Kerang apa, guys? Yo ajaran lah. Sumpah mayat lah. Melaku. Melaku mriki lho gombolan kayak ini. Mlaku ngendi? Golongan jaki iki. Halo? Slow aman. Oke, siap ya. Lokasi Lokasi nggak boleh kita sebut, guys. Sumpah, ngapura banget orang oleh karo juru kunci nih. Mau. Oh. Tapi cari ini asine ke. Kai, guys. Sebenarnya Kai. Yakin sumpah nangis, guys. Moderator tolong sumpah nyong ora kuat. Aman? RT ini gue senengane RT nih. RT lagi dodol nang Dikang. Nang Wonosobo, Mas. Wonosobo. Ayo, guys. Hei. Sumpah, guys. Yakin mikir, guys. Guys, moderator. Tolong. Astagfirullahaladzim. Moderator. Astagfirullah. Guys, main di kia. Rana kai cepet, guys. Oh, jeneng guys lah. Sumpah nyong wedi, guys. Jeneng lah nyong wedi lah. Sumpah nyong. Nah, semgi tak kira ana maning malah jebule godhong pantelo. Lokasi tidak boleh kita sepil, guys, nggak boleh. Boleh, yang penasaran aku dengan Ngelek suara maning wis cepak kuwi ngelek hati-hati det maning. Walayung. Jika apa? RT ini telat. Nek iki cawet jake. Dicawet. Nyantel nang wit cilik kuwi sing paling cilik. Kan wit telu. Mas maning. Lho. Cawet jake. Astagfirullahaladzim. Awalnya kok posisi ini awalnya. Yakin. JP apa RT ini? Sisun. Oh, Sisun. Apa sih? Bro ki. Jawabnya siapa? Pernah itu? Bro, lagi orang ngerti, guys. Hah? Dinggo, guys, jawabnya, guys. Kemin. Ye, lagi sawat lah, guys. Guys, kayak apa, guys? Ah, senternya guys. Kayak apa sih, guys? Di. Iya pas sing putih kuwi. Udah, guys, udah. Mana. Ini mana tempatnya? Thank you. Kue maning. Ambruk maning. GHW mantau, siap Mas. Thank you. Terima kasih, Mas. Ya wis. Lagi nang Banjar jare. Enggak ono. Kae. Nangis, guys. Assalamualaikum. Guys, nek iki mati siji, Pak. Hah? Murah, Dek. Apa urung sumet siji? Enggak ora iki wis mati ki. Dia enggak dupak ganjil jake supaya, guys. Gere. Oh, guys. Aja kasih nganu, guys, aja kasih mati. Ki mati dewek gigi. Oh, nangis. Yakin cepat Sama iki, guys. Nang burine kan apa? Suara nangis, guys. Yakin suara nangis. Suara nangis. Assalamualaikum. Sumpah, guys, mabuk ngono, guys. Aja kameramen ta sing dingenu lah. Piye ge, aja nyong. Nek kameramen kan selalu selamat. Sing siji, guys. SPP do siji nyemplung luangan. Sijine bungsut. Tapi nyong penasaran sumpah. Apa? Engko uji nyali Pak nyong, Pak? Oh, wani. Iki sing uji nyali wani. Ora si Tanjung berarti. Hah? Ora si Tanjung. Wis nyong paham apa. Oke. Nang di luru tempat sing werit, guys. Apa nan mau kae sing anang-anu nih. Pas CP kana. Tapi mayer kene, guys. Nggih. Si anak sawete. Background iki sawet. Desa ngendi? Oh, tambah 1 juta, guys. Oke. Dari Mbak Rufi. Oke, Mbak Rufi matur nuwun, Mbak Rufi, terima kasih. Berkah. Jaja selalu Mbak Rufi. Kayak kanan maning jajar pring apa? Endi sih? Udah guys, no. Hah? Ana wit pring mana kene? Endi? Pring.
Yakin suara. Weh. Sumpah guys, suara guys. Ya, sumpah. Bukan macan. Oh, nyong wedi guys. Macan, guys. Dikit dadi macan. Kemen nyong udah macan guys. Ngapura guys. Yakin sumpah nyong nek macan nyong gak melayu guys. Ndas kowe nang kene nyong. Jangan dah. Guys kemen kak. Loh, Iki santaris paling padang, Pak. ngapa sih? Urung. Hah? Paling redup kowe malahan bukan? Aja melayu. Ora melayu. Ora melayu tenang bae. Fokus. Allahu Akbar. Rasa mana? Guys, niki macan cah. Guys. Yakin suaranya. Moderator. Oke. Gendarwo. Nakin anak macan gendarwo. Sorry. Nakin anak suara macan yakin sumpah demi Allah mau. Balik banyak macan. Balik iki dalan beli nih Mas, kuwi sing nembe. Nek mudhun ora teyeng kok. Oke. Yo paran yo. Macan prigi nyatek, guys. Nih tak ora ngawatu, guys. Iki ana suarane Kak, sumpah iki ana suarane. Iya. Wene apa? Yakin iki engkau gaman cah. Nek iki. Ngerem lho kayane macan. Ndak mulane kuwi. Allahu Akbar. Guys, iki engkau gaman cah. Gak kaman guys. Iki jal kuwi. Iki pas anak buah kayu. Ora ya nyong. Ora pegel engkau iki. Hah? Suwen. Ya di gak kaman di eter tok kamane. Ini Parah nih guys, maju ora teman-teman. Sapi kejerit. Nek sapi malah tak bengket. Lumayan. langsung bangkut nek sapi. Malah repek. Kemudian Mbak Awu. Koyok pula. Ya bade amayete. Ya rezeki teko. Teko aku wis ning kene iki. Kodamku gede. Ayo metu. Tawur. Wow! Serang. Ya batinu. Lah bro Mas, Masa kok ora bangga bisa sama batang bangsa. padi Mas. Yo oke, siap. Ya bada minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yo ning kene ana sego iki. Aku wis Hadir. nggawa sego. Hadir ya bada. Oke, ora tahu ya bada ya minal aidin apa? Ya bada ya Ramadan. Lah guys, golongan maning lho guys, hati-hati guys. Assalamualaikum. Torpedone gede. Hah? Allahu Akbar. Rasa baik ki. Allahu Akbar, guys. Ngapa? Sumpah anginnya gede. Wah, Yang ngerasa angin gede loh iki lho. Oke. Tapi mulai tapi goyang. ora obah, guys. Oke. mulai goyang. Yakin iki anginnya gede cak. Berarti angin boleh nyombing pan, guys. Yakin nek niku nyombing di pol. Blinding sumpah. Ya badaya batinu ya mayitinu. Oke, wait. Mas, Weri Mas, Weri jal Mas sing kaya ngono Mas. Hening. Oke. Yo hening dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, Niki nganu besok ning Banjargate insyaallah. rumah sakit kae Pak. Oh, Apa kan di rumah Banjar? sakit. Oh, ini dawane munggah kene insyaallah. Banjar rumah sakit. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Astagfirullah. Kue astagfirullah. Kue guys yakin sumpah guys yo ora apa. Sikile kok abote guys. Gas. Gas tolongi Motor, guys. gas, sumpah. Tolongi. Moderator, tolong. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guys, sumpah apa gede guys. Guys, hilang. Kok abote sikile guys semua. Allahu Akbar. Ya Allah. Guys. Mulai nyok beri guys. Enggak main dikit. Mulai nyok sikile kok abote.
Yakin kayak mati segini guys. Lagi orang beres guys. Mantan ngatur guys, sumpah guys. Mantan ngatur mrene Pak guys. Guys, nyong gak semabut. Nyong gak Istighfar guys, istighfar guys. sumpah nyong gak Istighfar guys, istighfar guys. Nyong ora berupa apa guys, gak semabut sumpah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar guys, istighfar guys. Guys. Nyok semabut guys, sumpah nyong ora berupa guys. Peteng. Oh, peteng melek kayak peteng kabeh lho. Istighfar guys, istighfar guys. Mendingin sih. Nyong tak urut temenan ndak? Nyong urut temenan ndak, guys? Yang urut guys. Astagfirullah. Urut guys kudu mesti. Tetap iling bismillah, Allah hati-hati siap-siap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang guys. Istighfar terus guys, istighfar guys. La ilaha illallah guys. Bukan fokus. Guys nangis guys, yakin tuh nangis guys. Dike brigade dike. Brigade aman. Akhir baca Fatihah. Oke. Baca Fatihah nang yuk. Oke. Kira pen ngemek. Pol banteri. Oh, aja. Kan pol banteri Mas yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang medene ngapa jal, guys? Ya. Yang medene nek gak adus, sumpah. Jemblang isuk adus lah lawange. Wedi. Iki Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. GR Ngapak udah dibantu lo kok Ren. Terima kasih. Lanjut yo. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyong ora gak kesurupan, cuman Matane peteng ngono. kayak apa ya? Dek is tau gigal sih. Oh, Wis tau gigal yo nek menyatkan mapet ngono ki lho. Nah, kayak ngono kuwi lah. Yakin jawab dengan bulan ini astagfirullahaladzim. Bagus guys, oke. Harus siap Nas, moderator siap. Ki pol gawat nek ki. Lokasine ora main-main ki. Wala dupane mentek. Wuliu. Tolong dibantu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baca tiga kali apa? Wes ping telu nembe sing Innahu Sulaiman. Mbah, tolong nek gak wujud aja kameramen lah, tolong, sumpah kepoyuh nyong. Guys, jal duripi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ki pring-pringan Pak kowe? Lah pring-pringan iki pring-pringan nemen guys. Oh, iki sing wis poster mek kuwe guys. Kudu pring tah. Nyong jadi kaya burung pring. Kayak bengket. wit serem kae. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nyong ora guys, Moderator. Tolong moderator. Tolong. Guys, beli guys lah. Sumpah ngerani nang kene. Nyong wala. Wait guys. Ya Allah. Kok sumpah. Nar mata guys, astagfirullahaladzim. Ya Allah.